Poini July ni sompali kumsang ni somni pali pathian ni ani a in zawain chibaile vekule thildik lauti to chui chua ani ni som thasari kumsang ni somni pali tlaidar thum nulama SP traffic public notice number /TRF/ISO smart city 141/19/993 det ni kwa thasom pakhat kumsang ni somni pathum adaptive traffic control system ATCS chungchang mi puisia tirna notification chwani le athuti danglam helmet alir thei number je angai turanga social media lama dar chu cybercrime police station CID crime le ISO traffic police ten rang taka chuingalin ni som pakhat thasari kumsang ni somni palia he thil ti to hi hriat chu ani he thil ti tu hi ni som pani thlasari kumsang ni somni palia SP traffic officer kawnia ama hi thuam puiweng aizola khosani in college kallayani thuzo fia ngai te ngun taka zo fia ania ngaidam dil na zia ka athen po ngun taka ngai to ani amalam hun zel tur ngai to pui chungle criminal record engma la nei lawani wangin ngaidam dil na hi pom sak ani indiam na lekha zia tir ni in achunga dananga malak chunzom ani lo hetianga sarkar lekha poimo ti danglam hi section zathum somthum paruk number 3 of BNS 2023 noya kumsari thenglungin tan le poisa choi theina nia tin section somruk paruk D of IT Act 2000 noya kumthum thenglungin tan le cheng noi khat thleng choi theina ani poisa thoturin ngen government central higher secondary school principal chuan nimini sompani thlasari kumsang ni somni pali khan zirlainu le patinena poisa thoturangen na ati chuak government central higher secondary school principal chuan parent teachers meet kan soi to angkhan kan skula hian history lecturer pani omtura lecturer pakhatma tun thlengin kan la nei lo wangin schoolin poisa kan nei angin lecturer kan roi me kani ati sumlak lunan nei lo wangin anhar sa to leti tar langin government central higher secondary school principal chuan chu wangin zirlain thatin lecturer lo manatan august kumsang ni somni palia tangin cheng zani thoni se ti in kan han ngen top mai chewa ti in a theirim chang lo le har satna nei te so mani class teacher ne na insha tir turani thuwa tar langtel bok NPA ti top saktum Mizoram sarkar noya medical doctor ten non practicing allowance NPA unlock thin chu ti top tumani Mizoram sarkar chuan medical doctor private hospital a thoktel lo le private clinic khong lo te chu NPA apechina heti la hian under secretary health department chuan principal director health department hena lekha thona chief minister office atanga thu an mu angin medical doctor private practice lawanga inziak NPA la private practice thosi te chu thon turin atini he medical doctor private practice te NPA ti top tumna ani damdoina tangin jela ludon serchip district jela tanga tlan swak Lalnunpuia'n kumsom thum pakhat son of lalkimalet thantlang Myanmar chu serchip district hospital a enkol damani nuwa nimini som pathum thlasari kumsang ni somni pali inrinni khan jela dalu le ani Lalnunpuia'n hi ni ruk thlasari kumsang ni somni pali khan jela tanga tlan chuakin wancheng terama kham fit somthum vela sanga atlak nuwa manani a hiama tor wangin ven himna hnuaya damdoina en kolania adam to wangin zirtopni khan lak chhuani in nimina jela dalule ani Lalnunpuia'n mahilal chan hema kumsomli pali sanof zabia ka late le sen Myanmar net ni ruk thasari kumsang ni somni pali tlaidar ni vel khan jela tangin antlan chhuaka an pani hian ju ni som kumsang ni somni pali khan serchip darnam venga in pakhata tangin AK47 silai mu thanem tak nen man anni jel hung chunga volleyball an khela an khelna man ruwa jel kongkapui bull store room anda filain veng tu te bumin jel kongkapui tangin antlan chuak thuta rang taka umzui ngal anni chungin an bibo mana lalchan hima chumman alani lauthung CM le Godrej group president anin kom nimini som pathum thlasari kumsang ni somni pali inrini chhun khan chief minister pulal du amale Rakesh Swami group president Godrej te chu Mumbai anin koma Mizoram Godrej
agravet te malak theina soipui Mizoram sarkar thu chwa tarlan danin CM le Godrej chhotupa hian tuna buk van neya an oil palm mill upgrade chungchang te Godrej Samadan Center Mizoram kalpui vete oil palm plantation nei tu ten thai dang so thing ai eng marcha le arim chang dang nena chin pola intercropping lokzo ka na an tho thei dan turte an soidon Rakesh Swami hian Mizorama sap thei processing te fish feed te fertilizer te poultry farm le frozen foods te sabun le glycerin thlinga siamna an bun thei abe sei thu chief minister hena hian a thlen an malak theina te entorin a group noya business rang shwai tu tenen August thla a Mizoram runzin antum ane chief minister hian Mumbai a cham chung hian industrialist le politician poimo terim chanda nanga mu zela tum ane zinkong ha thlak zo tu el zetavar te right to clean air thupui amanga Sakora India fangmek to vanla lom zwala warte elzeta warte misonveng aizol chu Ladakh Sarkara Commissioner and Secretary in Nunpuia'n le choimoina thuziak alan elzeta warte hena choimoina le lompuina thuziak lan tu hi mizopa Ladakh Sarkar Union Territory Commissioner and Secretary Dr Franklin Laltin Khuma Mizoram Sarkara aizol DC te po long ni to khani choimoina le lompuina thuziak chuan Sakor nga ta India ram martoble munsang lai ber Ladakh le fit singkhat sangkhat zanga somruk pani umingla fit singkhat sangkwa somni pali elzetan arab theya chuan thule kilometer singkhat sangkhazali somruk pali thui mani chawazin theichu ro puyati thwazia ka ain khalle zelna tura du sakna sangber alhanti aziak telbok ZPM te hi an sarkar ma anin tiam lo angzelin an khosa MNF advisor MNF chuan zirtopni khan an pisa a chungin khoman manga thu soito MNF advisor pu kela rinyana chuan ZPM te chu an sarkar ma a anin tiam lo angzela an khosak thua soi Pukela rin liana chuan ZPM sarkar kaldan adem omti soin an sarkar ma a anin tiam lo angzela khosa anni kantiang anti chu kantilawang anti na ZPM sarkarin anin soyangin munphia chingtote agency kaltlangin munphia leisak atiama munphia chingtote na satakin anti buhayati munphia chingtote an boilain chief minister chuan he thila hian sarkarin thiam lo na nei lo agent thiam lo ani kantor tlangani ber ati thu soin MNF advisor chuan chief minister hi mo phurna langam lo ani zia tilangani atia CM chuan kan lo ti diktok lo ani tingam se du thua soi pukela rinliana soidanin contractor na na sataka anmi te indu sakna oma athok tor diktak ten thoklovin do sakzong anin penasa a sum in ren chema tranlak tum sin na satakin antilepsa Mizoram in changkan ain niamlam apan zelani Myanmar atanga kan unaw lo chukchen khaten ruilo an tol china apui le minister social welfare minister P Lalnunpuia'n zirtomni khan longtlaya Lairam rescue center main building ahonga minister chuan Myanmar atanga kan unaw te lo chukchen khaten ruilo an tol china apui le ni ati Lalnunpuia'n sarkarin ruilo do angai puimo wangin mimal le pol ruilo do chinte chu sarkarin athlop tlat thua soya sarkar tan ruilo hi dohne aharsa a NGO le kaushante tho puina amamo takzetani Myanmar atanga kan unaw lo chukchen khaten ruilo an tol china apui le ni atia Myanmar atanga ruilo tol ching man chwa te konga sarkar puitu ni turin lairam mi puite asom ruilo do konga mumal le warzo ka inzirtirna kalpuya tul thu soin social welfare minister chuan kaushanten program in nei na sangshanga ruilo tilo tura inzirtirna warzo ka kalpui turin kangen cheuni Mizorama chuan mitin kanin po in thian ho nena inkom khom ngai na mi kan ni a he hi mitam takin ruilo ti trannan an man cho ka wangin film khura tul he ni ati Lalnunpuia'n social welfare department le ruilo ngai enkolna inte tho hawa tul thute Mizorama ruilo ngai enkolna huna tangin mi thanem tak enkol dam anni to thule mi thatak taka cherchwa anni fo thute asoya Lairam rescue center po in taksale rirudam nanen mitam takan enkol chwa abe sei thua soibok Lairam rescue center a hian superintendent pakhat le thoktudang somten ruilo ngai mi sompani an enkol meka center main building honne inkhom hi Reverend Dr LH Lalpek Luan kai shwain home superintendent Reverend Lian Chung appoint thua soi ani Mizorama BJP in
ma ason BJP Mizoram BJP Mizoram Extended State Executive Meeting July ni som pakhat ninga nia an pisa ane chuan resolution engamozat pumin Mizorama BJP in ma ason ni in antar lang BJP Mizoram chuan Mizorama political party zongjong le Paul Chen khatten BJP chu Christian Temel male sakol anghialin ansoi chin nia tar langin dot manga mipui anjirtir thina Mizoram mipuiten thudik anre chomek zela Mizoram chunga election tina BJP te vote du tule BJP vote sharing na satakin ma sona lomum kanti in Mizoram mipuite chunga lom thu kan soini anti Mizoram dan lawa sum don na chi sang le rui lo hluar ta hle nia tar langin BJP Mizoram chuan ni tin deuh maya kan thalai du om tak tak ten nunna anchan zoi ta hi poi kan ti smuggling le ruilo manga sum dona chuan zwal lam apan ta zel hi kan state sarkar in ati turati lo wangani antia smuggling le ruilo zalen na state ta Mizoram changmek hi ti top turin Mizoram sarkar an phut BJP Mizoram chuan Mizorama kan sarkar shon to tele shon mek ten anti turanti tok lo wangin khwarel chian na anga ngai thei athleng mek nia tar langin poi kan ti hlea tin khwarel chian na pa ngai tuar mek te chomdol na konga po Mizoram sarkar hian ati turati tok lo hlea kan ngai ani anti COVID-19 wangin kartin mi sangkhat zasari an lathi WHO World Health Organization WHO chuan COVID-19 ri chu ama ngin hluar tolo ma se khovel pum huapin he shi wang hian kartin mi sangkha zasari bor an lathizia ti asoi mi puite chu covid shi laka inven na tura vaccine la thaturin achale bok WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus chuan COVID vaccine pek chwalam ngai tha ani chhochu poeti thu soin data tanga health worker ten vaccine apek chwana chin chu atlaniama heiba ka he shilaka inven ngai zual kumsum ruk chunglama po vaccine la antlaniama ni ati WHO chuan COVID-19 vaccine hi high risk group chuan alak nunun bera tanga thlasom pani chungin a dose dot chu alale ngei turin acha Khovel puma COVID shipui wanga thi WHO report chin hi maktadwai sari chuangan tinga ma se azat takhi report a hian atamrin ani thung kumsang ni sompakwa kum toplama Wuhan China changaleng chan COVID-19 wang hian WHO chuan khovel puma public health emergency puangin kumthum chuang nu me kumsang ni somni pathum khan health emergency puan hi ti topania hemi rual hian ram sang de chu he shi chungchang ala film khuring torle test le vaccine pek chhuate po chunjom zel turin acha ani China le Bangladesh in inremna somni pakhat anziak ni thum chama China ramazin Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina le China President Xi Jinping te chuan meeting nein rampani te thoduna turin remna somni pakhat anziaka anin leichi na tinghe na turin project thar pasari siambel ani thuan puang bok rampani te nin remna ansiam manghian China chuan economy lama Bangladesh puina turin grant apung omlawa loan pung claim le commercial loan te apidon ti China President chuan asoi President Xi hian Bangladesh in ma son theina tura sumlama puidan chungchang hi rampania technical committee te chuan an ngai to ho arem te boka China technical committee chu Bangladesh a akal thoi don ti asoi Beijing a Great Hall of the People of meeting a hian rampani ayo te chuan tho dun na thale ngit jok nei an du thu te po an soya China chuan na kumaram pani ten palai anin tirton na kumsom nga na pualin Belt and Road project le adanga thodun na thuk jok nei adu thu asoyani President Xi chuan Rohingya Muslim te har satna to chungchang po soi chhuakin an boina chinfelani theina tan Myanmar sarkar le Arakan army po inbyak na nei puyatiam rampani te hian culture tourism media sports le field danga thodun na le exchange program siam turin kumthara China Bangladesh year of people to people exchange nei anrem ti bok ani Ukraine ta NATO in F-16 jet athon chuak tran North Atlantic Treaty Organization NATO chuan Ukraine hena indo thlo theina F-16 an thon chuak tran ti ni lai ni khana puang NATO hi atum somsari pangana tan Washington USA in Tokhomin
NATO a Ukraine tel tura laklu chungchang te po soi hawani US President Joe Biden a chuan Denmark le Netherlands in US siam F-16 in do thlo theina Ukraine hena an thon chwa to thua soya NATO ram palai te chu Russia ral thuam siam chu angjat siam chuak tura chanla turin a foi Russia President Vladimir Putin an kumsang ni somni pania Ukraine run nuwa an ral thuam siam chua po antipung ni ina soya Biden a chuan NATO telram teram ri chu an zawaya tangrualin an humhim zel don ti a soibok hemi ma hian Biden a chuan Germany a US long range missile da arem ti to a Ukraine chu air defense system pek bel alo tiam to bok Ukraine President Vladimir Zelensky chuan NATO ramten F-16 an pek wangin lom thua soya anin do thlo theina thar chu remna tluan tling an nei theina na tangkai ngei be sein firfia ka chi thin te chu an tlom ngai ti a soibok NATO hian ral thuam leinan USD tluk le dingon somli pathum nakumral ma pek turin an summit neya hian alopom to boka NATO summit a hian Ukraine laklu chungchang po soi ho ni in thuchwa an siam danin Ukraine chu laklu nge yan tum ani Supreme Court in Kejriwal interim bail phalsak Delhi Excise Policy Kainoya Enforcement Directorate ED in Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal aman chungchanga zirtopni khan Supreme Court chuan Kejriwal interim bail dilna aphal saka heti la yan Central Bureau of Investigation CBI in he policy kainoi veka yan eiruk thubuai siam saka man wangin jail atangin ala chuak theidon chuang lo ani Supreme Court Justice Sanjeev Khanna le Dipan Kardata omna bench chuan interim bail angai tuana thuin zofia ngai ringot chu in man chan turani loti in aphal sakani hemi rual hian Kejriwal chu hetianga puna sangsanga to me ka wangin Chief Minister ani na tanga ban mai chungchang po ngai tua turin an cha a mase ko chuan mi pui thlan hruai tu te chu bang tura an sha tir ngot theilo thu Justice Khanna chuan asoi Kejriwal hian thutlungna asiam chu athaberani ati ko thian Kejriwal hi interim bail voini aphal sakna niya ama sajok chu me ni somkhan ni in Aam Aadmi Party AAP National Convener hi Lok Sabha in thlantura ta na achwa lailok alo phal saka in than zo nu June ni khan Kejriwal hi thunei tu te kuta ain pele ngalani AAP chuan Supreme Court in Delhi Chief Minister interim bail aphal sakchu lomo manti thu soin BJP in Kejriwal ti chia tumin an phia ru ti po ati chiang ani anti Supreme Court thutlungna chu thudik in ne na chanjialan tir tu ni in AAP shwai tu ti chuan zirtopnia press conference an neya an soye Supreme Court in ED in case siam sakchung changa Kejriwal interim bail aphal sakla hian zirtopni ve khan Delhi Rose Avenue ko chuan Delhi Excise Policy chungchanga information diklole policy kalpuidan diktok lawa pu ani wangin judicial custody da ani hunchu July ni somni panga thlenga tan aput save thung Russia demna UNGA resolution a India in vote thak velo UN General Assembly in Russia in Ukraine run mek demna le Russia chu Ukraine be na titopa Zaporizhia nuclear power plant atanga sipai nu kirtura phutna resolution ninga nia siama India chuan vote athak velo UN member za somkwa pathum ten UNGA resolution an ngai to na hian athlop zong in member somkwa pakwa in an vota athlop lo lama vote pakwa tla in vote thak lo member somruk anombok vote thak lo zinga hian India ba ka Bangladesh Bhutan China Egypt Nepal Pakistan Saudi Arabia South Africa le Sri Lanka te antel Russia demna resolution thlop lo ram pakwa zinga hian Belarus Cuba North Korea le Syria antel thung resolution his safety and security of nuclear facilities of Ukraine including the Zaporizhia nuclear power plant ti ni in Russia chu Ukraine abe na ti top ngal turle thudel kil omlawa Ukraine ram chunga asipai ommek te chu nukir turin an photani Zaporizhia nuclear power plant atanga an sipai te anlak chwa baka he plant hi Ukraine kota hlan turin an photbok he resolution hi Ukraine putlu ni in member ram somnga chuangin an sponsora anzinga hian France Germany le US po antel ani Nepal leiminin bas patni anol Nepala zirtopni khan leiminin bas patni anola achunga chuang mi somruk paruk chu athlang luya nol tha in chinshiat lavin an om
chan chuak tu pol chuan leiminina anhol bas le achunga chuang te hi an la zong meka ruwa sura la tamwangin chan chuan na tho hi tho chak thei ani lawa sarkar official chemin da busal chuan bas nol ani na mun panna kongpo mun tam taka leimin wangin aping ni in asoi Nepal thunei tu te chuan bas hi zirtom ni jingdar thumvela chi swal ni in antar langa chan chua na thok tu te le security force te chu che swal na hmuna hian tirlu nga lan ni a sha the china bas pakhata hian mi somni pali chuangin adanga mi somli pahni an chuanga heti rual hian konglaka mi lak bel an nei chuan mishing chuang za thi tarlan a hian an tam don ani Nepal hi tlangram ani wangin furlain leimin atam ve thin hle ni Manipur CM in NRC an thlop wangin kuki in pia fak Manipur Chief Minister N. Biren Singh chuan state chunga National Registers of Citizens NRC kalpui tumna kuki in pi Manipur KIM in an thlop wangin afaklea KIM thutlok na chu Manipur chunga remna le muana om theinan konghong tu ani theini ina soye sarkar atanga ham thatna dong tu te pualin ningani khan city convention center a hunman ni in heta hian chief minister Biren Singh chuan thu soin NRC kalpui chungchanga KIM tranna soi chuakin NRC kalpui an thlopna wanga alom thu soyani Manipur CM chuan he thutlok na he malam hunatan apoi modon ti soin tual chung boina chinfelnan kongro asu theyani ati KIM hian NRC kalpui chungchanga hian an ngai danan so sona ama an dodal chu India dan pui hnuaya diktaka kalpui ani don chuan kuki zo chen hmuna NRC kalpui chu an thlop ti an tar lang ani kuki namte chu inbiak na nei turin Biren Singh chuan asoma ama emo sarkar lai puinhe na emo NRC kalpui chungchanga an ngai dan te soifia turin angen ani CM hian state chunga ruihlo tol ruk hluar lutuk le dan lova pem lut an tam lutuk chu buai pui angai ti soin ram ngo hum hal angai zia po asoi lang bok Biren Singh hian tual chung buaina wanga nunna chan te chu martar anni thu soin hunrei taka tanga angia to Armed Force Special Powers Act AFSPA hile inner line permit ILP man chungchang po BJP sarkar chuan angai puimo tia soibok Manipur mi puite hi AFSPA ngong antuarei to hlia remna le muana om theina nin thlak thlenga ngaya malampana kala hun to ni Biren Singh chuan ati Mizoram silchara bolero in mi engomoza te su kachar police ten anman Mizoram atanga innei na tel tura silchara kalzinga mizo chuanna bolero MZ01P 8920 chuan zirtom ni zan ni som pani thlasari kumsang ni somni pali khan silchara mi engomozat asu Barak bulletin tarlan danin zandar kwale minute somli panga vela bolero hian mi asutnuwa antlan tlanga bike manga ni in nang chinan ni a kachar police traffic branch le CRPF thlengve ngal thoin bolero khaltu le bolero hi police custody lama an kalpuya bolero hi achinwala mi som panga item lo asuani mishing liam ba ka lir thei chia po awma liam to thin khachu damdoina kalpui ni in bolero khaltu hi rui ba ka zu phur ni in barak bulletin chuan police atangin thuan dong ti antar langtel bolero driver hi kachar police ten kolin alaka thubuai zia lu ni ti silchar atanga thudon ani ralte tan puina hlan central wai me chuan nimin ni som pathum thlasari kumsang ni somni pali inrini chanu khan berotlanga manipural tlan nu cham en kolna omte tan puina eiturle mamo dang cheng singa manhu an hlan tuna hian nu cham en kolna hian no pang somni pali le thoktu pali anom me kani heiba ka hian central wai me chuan cher hluna Myanmar ral tlan chung ko somni pakhate tan puina cheng noi khat saphet quarters IME na thial kal tlanga hlan turin ruwa manna asiam bok Luya kumsom thummi tla nimini som pathum thlasari kumsang ni somni pali inrini tlaidar ni vel khan silal nei puya kumsom thum tuirial airfield veng chu tuirial luya atla a he thu bua sai lai thleng hian mu alani lo tuirial airfield atanga beng warna thudon danin silal nei puya hi achian panen muthi chua lam tuirial luya sangamanin an kala asanga char tur chu che swalin tuin alena achian pa hian achan man talawani tuitla zongin tuirial airfield mi poite an thok chuaka he thu bua sei lai thleng hi chuan an lamulo Zolbu group OIME chuan khoru lian kai tuirini luya lo duty khalni se antia
sesong joint IMA duty turin an ruat silal nei puya te hi solid waste management center tuiriala na an tho wangin anom na tangin testimonial la in tuirial airfield venga hian an cheng ani Jasper Husky kumlia upa chu Lalnunpuia'n son of Lalbeliana tlangveng zemaboka khosa chuan samuraiin a sathlum ni som pani thlasari kumsang ni somni pali khan pa berdam lo na wanga bedroom a drip an khailanin common room a Jaspera an thlun lai chu Lalnunpuia'n hian a samurai la thar thatak chuan anung jang ro asat bung mok maya thisen po chuak na salheni Lalnunpuia'n hi thian pakhat nen Jaspera te na hian an luta he thil thlen lai hian Jaspera hian thom niin nati wangemo lau thlabare mo wanga orol chuani se bedroom atang chuan shat lo tur aom lo thu no berin asoi ni som pathum thasari kum sangni somni pali jing lamdar som pani bora bedroom atanga achhuakin amu masak ber chu thisen bonoi kara Jaspera lo let reng mai chu ni awa mu la hian Jaspera chu alo thoto lo ti asoi bokani rong taka Jaspera thattu Lalnunpuia'n laka hian Bongkon police station a case register ni in Lalnunpuia'n man tura investigating officer pulal chanchwale atim te tranlak na le tho rimna anin pek na le anche ranna te lom thu soitura tam hle mai fakan phul hi alia kan tiatin the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 po omzenei taka man chau zelani thei hi alom tak zetani Justice for Jasper Donald Trump an ka phliam hospital panpui ani tukin Sunday hian Donald Trump chu Pennsylvania state ta Butler khua campaign rally anei lain anung lami puizinga tangin silaiin abenga ka ani ti Stephen Gardner YouTube in a report akap tu hian silai hi voi somlai met puak nia report ani rally anei lai hian tramangai sang tu mi pui singa zetan pungkhoma mi puian chi ai hne hle vanei thak takin trama hi a hliam na lo hlowa anka hian mi pui ma le a tluwa secret agent ten an hual ngala a hmaite chu a thi nei nuaya hospital an pan pui mek anka na hi a benga emo atu khumlama emo chiang taka riat alanilo engtin nge silai nen hetiang campaign na hmuna an lu theile chanchin hnununga riat theidanin akap tu hi a thi ve ngal ti report tel ani lo thon lok angein trama chu ka hlum tumin an beitangeya jela khung mai an du tok lo a hmel ma te hian thi turin an du to ani ninga kalta khan US president changlai Joe Biden angei mei hian trama hi ka turin target ro alo ti ani ti Stephen Gardner hian alo soilo ke ati chu trama an ka thu chuan America rampum a fan chuak ngal zol nei then khatin trama van duina to tur chungchang an lo hril lok hi ngai tha kan tuma alo dik ta sia ma se pathian in anun na chu ala zuari ani report don dan chuan athi a hlo om lo nia soi ani nasatakin itong trai puyang u PC biak siama CRC khatizong kha tun trumatan ganon ti chu thei ani ye